Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadzah nyamana Ustadzah Ida sepekal lakentee Ustadzah Halimah ngajar Bahasa Madura. Bermakapere beknakapi soli-soliha kelas 4 malar moga pada sehat saing kena bisa norok pangajaran Bahasa Madura kalaben lancar. Satia mayu buka bukuna halaman sabitek lema pangajaran 4 cema-cema pangoreben. Pertemuan Satia Ustadzah bekal ajelasaki arte benta tengera karangan narasi. Senomar setong maca karangan narasi kalaben poket cema-cema pangoreben. Baca pacerna kencaran seapul ompul salah solop baberia kalaben aguna aki ejaan Bahasa Madura bener. Mayu maca abareng Ustadzah. Akanta kaprana saben arena jumandi lencelenan bejelaku tineng arena katengal laki todu sengombere sea jelen tor kadeng areng bareng kalaben kencana tape bekto jeria abekna kuna jelen bitibien abekna pacet tak masuk ka angkui ngajar ka sakolahan amarga paraian adekna bulan puasa. Pola cakancan lainna ki maleker ageluk bental guling caretana nambahi rasa cap bental samarena apejeng sobu bila tambah are paling pas alebiten patedunga cakna patedunga reng apuasa oleh kenjeren tanto bayi tak kira bisa ngalakoni kalakuan coba akan tak arasanan tengka coba na orang lain ben abekna tedung jumandi seajik-jik tak atemo bencakan cana sakale seajik-jik abekna lah jauh mulai dari barek songai kantos pasar temor songai ampunten de macakan camak tadek sakale lain dari biasana cakna jumandi dalam pekera nyata na pasar lah bede orang acualan TOT berunga se acualan lakar gempang tangale patek pengkir lorong atep kalao cucuk pas kalorong maklum pacet orang awal jual kotu nyare ramina orang otabe kenengena se sabe neng ramina TOT na ngaangaan mode cek ki puru mare kuring kos ngokos se adelai atasa meja alamak plastik jumandi ambu se ajik-jik pas toju setiana sambi pai kepayan ngangkui telubeng edus se nemo sasepit bebena lencak pereng katojuanna ari pong-pong ngaangaan mak letak ngaangaan ocakna sambi ngalak setong TOT pas laju kakan tak cukup setong nambah akenae duaan pas tadak sakit depan beremale ocakna ai tika tak apuasa kak sunarti semo geton abekna tabe cecek kia nangale jumandi sing akan TOT mulai gelek tak ngestoaki de orang sedeteng sibuk ben ring-kuringa astagfirullah kile bule lopae ongku lopa sakale tina pon kadung sera seamu soa benreng lopa ocakna jumandi sambi aculuaki pese 2 buan telubengan alhamdulillah kok besa nikmat ongku pacet senomor 2 nantoaki tatengera karangan narasi berema rasa nasa ela namare maca kencaran salah solop atas lebur kan contohna bacaan seki puru jeria tamasok karangan narasi iya area aropa kencaran se agentuk careta otabe setong katetian se acer beaki kalaban orodena katerangan bekto serta kenengan secerna contoh orodena bekto dalam kencaran salah solop sepuru iya area akan tak kaprana saben arena jumandi lencelenan bejelaku sedengan are katengan laki todu sengomboro moso
Alhamdulillah ko besa nikmat neko. Pacet lopa neko bisa akibe nikmat cuken engkile sambi malonyor abeli lencelenan. Teti caretana jumandi beje laku lencelenan pas ambu pengkir celen meleteote pas nerosaki perjalanan pole. Karangan narasi andi tocuan keangkui mapunga otabe manglepor atena oreng semaca. Pengguna careta pacet eka kebe kalaben ente nyoprea pesen pepurukan bisa etarema ben apekas dalam pekeran ben atena semaca. Bisa pei narasi kasebut nyaretaaki kabedeen se sanyatana non fiksi otabe kun careta rekaan fiksi. Dari careta kasebut karangan narasi andi tatenger iya Arya. Senomor situng nyaretaaki tengka pola. Senomor 2 agentu orotena bekto. Senomor telo agentu orotena kenengan. Senomor 4 agentu nilai seente otabe estetika. Senomor 5 agentu cecere careta. Ben senomor 6 agentu nasehat otabe beburukan. Dari arte moso tatengera karangan narasi sela ustada jelasaki cecel jawab petanya beberia kalaben jawaban se cerna ben bener. Lah jeria arte benta tengera karangan narasi mantere soleh-soleha kapi ngarte ya. Mon bede setak ngarte bisa atanya ka ustada kolom komentar otabe classroom. Kan ke dia pei pengajaran Bahasa Madura. Moga-moga bermanfaat ya. Ustada totop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.